namanje ngisafuna ukuthi abantu bake bangi-understandise ukuthi idemoni yini. Angilazi idemoni. Angilazi, yes, ngiyalizwa legama lokuthi idemoni, angilazi idemoni. Into engiyaziyo mina imoya yobumnyama, imkhovilo notikolosha, but mokuthiwa idemoni ukuthi yini idemoni angazi, but uma uphupha umuntu wakini, uphupha umuntu wakini, dependa ngokuthi uza kanjani kuwe. If uza ngokulwa leni kumele kutholakala ukuthi yini le eyenza ukuthi uza ngobumnyama kumele alungiswe, but if uphupha umuntu wakini nomuntu wakini angeke uphupha umuntu wangaphandle. Angeke uphupha omunye umuntu wangaphandle, angeke uyiphupha usezulwini, angeke umphupha uJesu Abraham yini uzophupha umuntu wakini, ngoba noNkulunkulu usebenza ngomuntu, nedlozi lisebenza ngomuntu. Yes. Yabona iphupho wena khehla lami liwumhlahlo. Iphupho angeke likhuluma amanga ngempilo yakho. Iphupho liyiko konke empilweni yakho. So ingakho siyabantu sikhalela ukuthi abantu asibanikeze izinto zokuthi bakwazi baphuphe, because if uphupha uzokuxhumana nabantu bakini direct, ispirit zakini direct. Yabona ingakho umuntu ongaphuphi into zakho ziyaqala ziyavaleka, awazi ukuthi yini, kanti mophupha mozolimala basheshe bakutshele, if kuzoba nengozi basheshe bakutshele. So ukuphupha ukuxhumana nengilosi zakini, abantu abangasekho kusuke sokufike bona original bazoxoxa nawe, because understand ukuthi idlozi maliza ku angeke lize ngokwasemhlabeni, lizoza ngokomoya, kuze kufike ngokomoya kwelo fika ngani ngebusuku ulele, ekulala uzokwazi ixoxe nawe kahle.